što se kalendarski zima ozbiljno približila, vremenski uslovi pogoduju svim građevinskim, naravno, infrastrukturnim radovima i ovde u opštini Ub nisu ni pravili pauzu, znači sve vreme se intenzivno radi. Među onima koji su čini mi se, vredniji sticajem okolnosti je Direkcija za izgradnju i uređenje Uba, direktor Zvonko Minić. Zvonko, finiširate brojne radove. Na koje stavljate akcenat? Malo smo više poslova započeli nego što ovaj period godine uslovi dozvoljavaju, ali nadamo se da ćemo veći deo tih poslova izvući. Akcenat je svakako na završetku glavne ulice i vidite da ti radovi se praktično završavaju. Sutra je na redu asfaltiranje donjeg sloja asfalta, u ponedeljak onaj završni habajući. Od četvrtka iduće nedelje će biti pakovane behaton ploče u trećoj fazi kao i u drugoj. Mislim da će to stvarno sve super da izgleda i u relativno razumnom roku, složit ćete se sa mnom. Malo bilo i prekida i tako dalje, imali smo malo više problema, odnosno izvođač je malo više problema imao sa plaćanjem, još uvek nisu dobili nijedan deo sredstava, a ovo što se radi preko tih nekih osnovno govornih poslova ide na teret opštine Ub. Mi smo uradili nabavku za asfaltiranje 25-30 miliona lokalnih puteva i ulica i započeli smo radove na asfaltiranju protivpožarnog puta i pristupnih saobraćajnica i trotoara na sportskoj hali. Treba da asfaltiramo ulicu Save Bojanice. Danas će početi priprema za izgradnju ulice Gojka Doronjskog i Nove 1. Pokušavamo da izvučemo još 2-3 ulice dole na onom delu Aleksića i manje, što sve zavisi praktično od vremenskih uslova. Treba da radimo ulicu 8. marta, još neki 200 metara je ostalo, nekoliko lokalnih puteva, tu i tamo još ponešto, dakle parking iza Todorovića zgrade i još poneka poboljšanja. Međutim, činjenica je da je danas 3. novembar, da već temperature padaju na 10 stepeni, možda nam fali jedan mesec lepog vremena, ali dozvolit ćete sve što započnemo sada, svakako ćemo završiti na proleće. Tako smo i sugrađanima govorili gde započinjemo radove da se malo strpe, da imaju u vidu te okolnosti, jer stvarno to nije zavisilo od nas. Takva je procedura, na kraju krajeva vlast je i započela svoj mandat od polovine godine kada nije bilo mogućnosti sve to precizno isplanirati. Dakle, ono što započne sada završit ćemo na proleće, kažem u planu, je sigurno 5-6 ulica našim sredstvima, pa još neke druge smo kandidovali u ministarstvu, ima nagoveštaj što će nam biti ti projekti odobreni i tako dalje. Toliko na temu. Da, ali ono što ipak završavate, kao što ćete i glavno što se završava. Završavate, u stvari park je dobio konačan, čini mi se izgled, klupe su stigle. Park je pre svega isplaćen kompletno, znači svi radovi izvođaču su, obave su izmirene pre možda 20 dana. U toj zadnjoj tranši novca smo uplatili taj mobilijar, pretpostavljam da ste to primetili ovih dana, stigle su klupe, vidim da su komentari pozitivni, trudili smo se da izaberemo lepe, elegantne, dekorativne klupe, 2-3 vrste, nekoliko tih ugavnih garnitura i imamo u skladu sa tom opremom da dovršimo ispred biblioteke, ove 3 pozicije da se uklapaju, znači bojom izgledom u ovaj parkovski mobilijar. Ostaje da izvođač pomontira klupe jer se one trebaju pričvrstiti za podlogu, zašrafiti, tako da to će biti urađeno ovih dana i praktično ostaje nam da poručimo jednu manju česmu, videli ste tamo onu otvorenu česmu, ali to neće biti nikakav grandiozan objekat, park je ovako lep, nema potrebe sada da se radi tu neka megalomanska česma, nego jednostavno jedna praktična izlivena betonska česma koja će biti na raspolaganju prolaznicima. Tako da praktično je taj posao završen, ostaje da uradimo projekat izvedenog stanja i tehnički prijem objekta i jednog i drugog, dakle i park i glavne ulice. Možda nešto malo mobilijara će trebati kasnije na glavnoj ulici da se doda, možda malo
nekih detalja, po neki reklamni pano svetlici, ali o tom potom to svakako sada nije hitno za ovu godinu. I ovo je i previše da izvučemo do kraja, da završimo. Počeli smo ovaj, Zvonko, razgovor sa vremenskim uslovima. Zima samo što nije. Daj Bože da ne bude onako kao prošle godine, međutim, pretpostavljam da se intenzivno pripremate ko će održavati puteve. Pa, nabavka je raspisana, nabavka velike vrednosti, izabrani izvođač pre 10 dana, juče na sednici veća je ta praktična nabavka odobrena i od juče teče rok žalbe od 7 dana za one koji su izgubili na tenderu, ako eventualno imaju neku primjedbu. Znači, za 7-8 dana imat ćemo izabranog izvođača, trenutno po ponudi su ovi Aleksići bili najpovoljniji, ali ajde sad čekamo i taj rok i onda praktično spremno čekamo zimu. Znači nema iznenađenja? Ne kasnimo. Znači mi imamo deo sredstava iz prošlogodišnje nabavke, ako bi sutra pao sneg, znači neka 1,5 – 2 sredstava postoje, možemo po toj nabavci da započne održavanje, a za ovu godinu praktično kad se ta procedura završi. Nadamo se da neće biti zima onako neugodna i jaka kao što je bila prošle godine, inače i za takvu varijantu smo spremni. Nema brige. Pre bih hteo možda da naglasim da malo moramo se sa ljudima dogovoriti šta je to naša obaveza, šta mi to održavamo. Dakle, narod mora da shvati da direkcija održava ulice i glavne lokalne puteve prvog i drugog reda. Ne možemo mi svakome dolazak do kuće, sokačića, održavati. Nemoguće izdržati, drugo, zato su potrebna velika sredstva, znači moraju da malo budu prizemni i objektivni, znači da nas ne potežu za svakakve sitnice. Znači ono što jeste naša obaveza mi ćemo i odraditi. Ovde ostaje dilema oko održavanja bivših regionalnih puteva, tih 70 km. Šta se na te teme događa, koliko sam čuo, u ministarstvu su planirali da ih naravno ustupe nama, ali da i nešto sredstava za njihovo održavanje prebacuju iz republičkog budžeta. Pominjala se neka cifra od 500.000, znači ukupno godišnje 500.000 po kilometru tih bivših regionalnih puta. Da li će to tako biti, da li će mi novac dobiti, ne znam, ali svakako očekujem da ćemo morati u zimskoj službi već ove jeseni taj posao mi da pokrijemo, to je dodatni napor i dodatni trošak za direkciju. Imate mehanizaciju i izvođača? Pa mehanizacije ima, izabran izvođač ima nekoliko, već po tenderu predviđeno, mislim, 4 vozila, što bi bilo dovoljno. Kažem, ako bude malo oštrija zima i ako budemo i ovaj deo morali kompletno mi pokrivati, morat ćemo dodati još nešto, ali mislim da to nije problem. Znate, danas ipak svega ima po najmanje novca, ima lako naći izvođača ako imate novac kojim to finansirate.